आकाशवाणी इम्फाल वहेंबम राजेश न पाव पाजरी अहानबदा मरुएबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह हौजिंगमकी ओइना फम थादोपगी वाफम लेते हरि नुमिनिनी की खोंगसत इम्फाल थुंगलकिबा कांग्रेस लुचिंग राहुल गांधी नंगसी राज्यपाल अनुसुया उइके अमदी रिलीफ कैंप ते लैरिबा मियोइसिंगा उनखरे मणिपुर थोलिबा इरांग असिना मरम ओइदना राज्यसे थिंगलकिबा इंटरनेट सर्विस मखाताना नुमित मंगानी सांगदोक्रे इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट की ओइना हयेंग अयुक पुंग मंगा दगी नुमिदांग पुंग मंगा फाउबा कर्फ्यू कोमथोकनी अमसुंग राज्यसे लैरिबा स्कूल सिंग महौसागुम क्लास हौबगी मतम मथंग थागी निपान नत्रगा मखाताबा हुकुम अमा थोक्ट्रिबा हौबा येथोक्ले मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन हरि हौजिमकी ओइना महक फम थादोपगी वाफम लेते ट्विटर दा थागप वारोल अमदा सेंगदोलदना सिरी बीरेन हाई मणिपुर की लूरब तंजा असिदा मुख्यमंत्री की फम थादोकिरोय अखोगी पाउमिन हाई मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंगना महक की फम थादोपगी चेरोल राज्यपाल दा पिसंगनी हाइबा वाफम मियाम खंगनरपदगी ngasi अयुक्तगी नुपिलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स मेदा यामलब मियोय क्या थोमजिलक्तुना मुख्यमंत्री फम थादोप यारोय हाइना दाबी तौकी मुख्यमंत्री की फम थादोपगी चेरोल अदु मफम अदु तिलिबा मसिंग यामलब नुपी सिंगना सिगाइदुना मंगनकी नुपी सिंगना मुख्यमंत्री फम थादोप यारोय हाइना माइके क्यादगी थोमजिलक्पदगी मफम अदु चरांगनब थोपग लोइना मियांगी सथोक ससिनजु अपनब थोकी अमरोमदा तोंगान तोंगानबा संस्थान कयामरुमना मुख्यमंत्री फम थादोप यारोय अथुबा मतमदा शांति हांजिललु हाइना वाकत मिफम फमकी खुराई लमलोंग बाजारदा खुराई माइके मैरा पाइबी इमा इबेंसिंगना करिगुंबा मुख्यमंत्री फम थादोकलबदी मसा मतोमता केरोसिन हैजिनदुना सिजगनी हाइना खोंजंग चंगचिंकी खुराई चैथबी लेरक मचिन सिंजंगमै चिंगामखा खुराई पुथिबा लेकाइदा मणिपुर अवांग सिंखै कनबा क्लब मैरा पाइबी अपुनबा लुपनसु मुख्यमंत्री फम थादोप यारोय हाइना वाकत मिफम फमकी कक्सिंग बाजार ngasi nungthil khudaki oiba mifam ama pangthoktuna manipur gi luraba tanpham asida मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन फम थादोकपा कक्सिंग मियामना कैदोंग नंगसु याबा ngamloi haina warip lauki राज्यसे थोगलि इरांग लोइसिलमदना मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन फम थादोकपा यारोय हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हाइरी इम्फाल लेबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी ऑफिस दा लुप तरे की पाउगी मिफम अमदा ऑर्गेनाइजेशन असिगी जनरल सेक्रेटरी पुनिल अंगोम हाई मुख्यमंत्री खक नतना एमएलए यांखैसु फम थादोकपा यारोय मांग हाई मणिपुर की हौजिक ओरिबा समस्या असि अथुबा मतमदा मणिपुर विधानसभा की मिफम कौदुना वारोइसेन पुरकनबा होनगदबनी नुमिनिनी की खोंगसत इम्फाल द थुंगलकिबा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ngasi राज्यपाल अनुसुया उइकेगा इम्फाल की राजभवन द उनखरे उनबा अदुदा श्री गांधी ना चुराचानपुर इम्फाल ईस्ट अमसुंग बिष्णुपुर जिला द हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग द चलुबा अमदी मदुदा लेहौरिबा मियामना थेंगनरिबा अवाबा सिंग अदु राज्यपाल द पाउदमकी राजभवन की चेरोलमन हाई रिलीफ कैंप सिंग द तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंग मरुइना अंगांगी चिंजाक अमसुंग हिदाक लांगतकी अवारपा मायोकनरिबा अदुदा महांगना नुंगनांगबा फोंदोकी राज्यसिद हौजिक ओरिबा आइन अमसुंग शांति रेखसागी फिबमगी मतंगसु श्री गांधीना नुंगनांगबा फोंदोकी मणिपुर निंगसिंगबा थोक्ट्रबा मतमदगी पुन्ना नुंसी चानना लेरपगी सक्तम अदु अमुक हंजिलहनबा ngamnaba राज्यसिद शांति तंगदु लेताबा फिबम पुरकनबा होनबदा महाकी दोलना हेक ngamma मखै मतेंग पांगनी हाइगी केंद्र अमसुंग राज्य सरकारना राज्यसे शांति अमसुंग तंगदु लेताबा फिबम हंजिलनबा लखोलिबा थबक थौरम सिंह राज्यपालना श्री गांधीदा खंगनकी राज्यपाल का उनरब तुंगदा राजभवन ममांग द पाउमी सिंग वारी सानबदा श्री राहुल गांधी हाई महांगना मणिपुर लागलिबसी मियामगी अवा अनादा सरुक यानबनी थोकलिबा थोकदोकसिंग असि यामना थमोय सोकनिंगाय ओइबा अवाबा थोकदोकनी महांगनाय महांगना लागलिबसी वाथोक असिदा राजनीति तौबा लाकपा नते अइना पामजबदी राज्यसदा हेक याबा मखै अथुबा मतमदा शांति हंजिलहनबा हाइबसिनी I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place. Very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. That complaint has come from the camps. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. And my strong appeal to everybody that violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur and once again this is a terrible tragedy and we need to bring peace here. ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद।
Madugi mamangda numinigi Manipur Kongsata laglamba Congress lusingba asina ngasi ayuk Bishnupur jila gi Moirangda hangba relief camp anida satuna maphamdo lairiba lanjenar pamyang unaki amasung makogi wakat kaya taki Shri Gandhi na Moirangi INA Memorial da sangduna Netaji Subhash Chandra Bose ki murti da laikatuna ikai khumnaba utki Moirangdagi halaklaba tungda Imphal da mahakna civil society organization kya gi lusingbasing mahiroi lusingbasing amadi intellectual kya ga unaduna Manipur gi irang asigi matangda khanaki mahakna tongan ba rajniti dol singi biut singasu unaki Ngarang su Shri Gandhi na Imphal hek thunglabaga Churachandpur chatuna maphamdugi relief camp singda laiba miam amadi civil society organization kya gi lusingba singa unaki Imphal gi akam pata laiba relief camp amada su saki Shri Rahul Gandhi ngasi nungthil naigidiri gidamak Imphal thadokre Manipur gi Hanagi Chief Secretary Shri Rajesh Kumar ngasi Raj Bhavan da Rajapal Anusia Uikega unakre Shri Rajesh Kumar gi office pa bi matam ngasi loire hairi unabadu da Rajapal na Hanagi Chief Secretary asina Manipur awon puraknaba honarama tharbak thorum singbu thagapa phongdokki Senjam chirang da ngarang kuthoknabagi thokdokta laikidaba mioi ama purakpa ambulance hauji phawba thiba khangdriba asi medical department ta sinabiu haina medical department employee association na appeal tori Lamphel da laiba Imphal West ki CMO office ta pangthopa pawgi mifam amada association asigi general secretary S Romeo Singhai Manipur gi hauji oiba phibam asida asok apan asi ana pothok pochin tawbada lambi da ambulance driver singda apan bayama toina pibagi thabak chatharakli manghai ngarang asi baksang puraknaba honabada ambulance ki driver na kudong chadaba kya marum mayoknaki asiba purakiba ambulance adu Imphal gi Kwairaman Kaithel da miyamna khamdun thamkibani adubu ambulance adu hauji phawba thiba khangdri Paugi Maraktana break ama Manipur University na lawa BSc BCom BFT BSW BTT gi 6th semester examination May 2023 July gi tarik 12 dagi haurga kun mga phawba pangthok lagani masa gi center sing da parikha thabada kudong chadaba displaced students singna hena kudong chagada college gi principal da ming pisin bagi matam laliba July gi tarik 9 phawbani parikha thahogdraba displaced students sing gi damaksu supplementary examination ama matungda sinjaragani haina controller of examination Manipur University na khangalakli Tabiriba Pausi Akasbani Imphal Legini Manipur Tholiba Irang asina maram oiduna Rises the Tinglakiba Internet Service Makata na numit mangani sangdokle Rise gi Commissioner Home na topo cherol amagi matungina Manipur Police ki cherol amagi matungina Rise asigi mapam kharada nomai kapnaba huran sinti tawba amadi hingsa gi thabak chathabagi pau leiba maramna anti social elements singna social media da lana sidana payabagi oithokpa leibadagi internet thingjambagi matam khara sangdokkibani Cherol hai athing basi mathang thagi mangagi nungthil pung ahum phawa chanagani Imphal West Imphal East ki oina hayeng ayuk pung manga degi numidang wairam pung manga phawa curfew komthokani Kakching jila gi oina hayeng ayuk pung manga degi numidang wairam pung manga phawa curfew komthokani adubu jila asigi serok dadi curfew komthok loi Bishnupur jila gi oina hayeng ayuk pung manga degi nungthil pung manga phawa Thobal jila gi oina ayuk pung manga degi numidang pung nipan phawa curfew komthokani Manipur tongan balengak sasan thamba yaroi athuba matamda NRC chanalu haibana chingba wafam singda ngasi mafam kya da wakat mifam chathagi Waiton maning lekai community hall da Manipur awang chingkhai kanba luki makhada Waiton apunba maira paibi lumna wakat mifam chathagi Mayai Kobi Development Association amasung Mayai Kobi nupi iho marupna Manipur tongan ba sasan thamba yaroi haiduna Mayai Kobi community hall da wakat mifam chathagi Educational Social Organization Bamdiar Mayai lekai Loop Association Bamdiar Rising Club amasung Mayai Leikai apunba nupi lupna Bamdiar Mini Bazar Community Hall da wakat mifam chathaki Lamlong dagi Gwaltabi Ikaw Nongsum Napetagi Itham Moirang Purem Phawda leiriba club sing amadi Maira Paibi sing apunba lup Manipur Awang Singkai Kanba club amadi Maira Paibi apunba lup na senduna Rises da tongan ba lengak sasan thamba yaroi haiduna wakat mifam chathaki Paurabi Lamjing nupi marup na senduna Paurabi Junior High School da miyangi wakat mifam chathaki Manipur tholiba irang asida laikidraba singki mafamda ikai khumnaba utpagi thorum ama naidrida pangthokre Manipur thugaina bahonaba amadi Maira Paibi sing malemda lana paukthokliba singki mayokta matam pumada lepkani haina Republican Party of India Athwalege National Secretary Maheswar Thongjomda phongdokli Yaifa Thoksin Lup amasung chakot khongthang nupi lup kwa kaithil akham lekai nganu lampakna Bishnupur jila gi mafam marida hangba relief camp singda mateng pangkre All Manipur Local Club Operator Association asu Kairak Sanatombi High School da mateng pangkre All Manipur United Club Organization amukogi miyang makhada All Samuro Naurem Sapro Clubs and Maira Paibi Loop Imphal West na Yaima Eye Hospital Khagempali Pangka Hudrom Laikai ga khusan maduna Samuro Government High School da hangba relief camp da lemna mid lying bai camp ama pangthokre
Ukrul Sarbu Lu Nanba Sahar Ama Oinaba Pandamda Tangkul Sanaulong Sinduna West Management Gi Matang the Miambu Bab Tan Bagi Torum Amangasi Ukrul Town Hall the Pangtokre Miambu Bab Tan Bagi Torum Asigi Maru Pandamdi Ukrul Sar Lu Nana Tamna Honabada Amot Akai Sing Ningtina Amasung Mapam Sana Tamba Haibesni Mipamadura Saruk Yakiba Jila Asigi Deputy Commissioner Shirimati Juringla Kenguna Hai Lu Nan Bahibasi Isa Isagi Yum Sing Degi Haugodabane. For efficient waste management in the district of Ukrul, it is my appeal to the public of Ukrul to start the segregation of dry and wet waste from home. It is very important for us to ensure the cleanliness of the house as well as the cleanliness of our outside environment, and let us ensure that we have clean, safe and healthy environment by starting from the house and also by minimizing the wet waste for the prosperity of our district. Naga Women's Union Chandel gi nauna thaupugodaba amadi Blessing Service ngasi jila asigi Maka Hall Panchayat da pangthokre. Naga Women's Union Chandel gi mioi nipan saba executive committee asigi president na ke Choirita Tarauna oiragani. Akasbani Imphal gi pau tabiri. Rajesh Ladiba School Sing Mahoksagum class Hobagi Matam Matang Tagi Nipan Natraga Makataba Hukum Ama Toktrip Hawa Yetokle. Rajagi Education S Director El Nanda Kumar Singh Thador Pacherol Amagi Matungina School Kabi Matam Makataba Hukum Ama Toktrip Hawa Suti Oikigani. Serol Dunhai Education S Ki Makata Leba Journal Education Officer Singna Marilena Batabak Sing Lokanabasu Kangalakli. Suti manung da mama passing na angang singbu lairik ningtina takpi tambina ba appeal toroduna Education S Ki Director El Nanda Kumar na asumna hai. Suti marag asida parents sing da appeal thousanding badi angang sing da learning loss laitana na bagi damakta routine khaidok piraga yum da direct pan bagi habit thaman biu ningsing janing ba amadi ingraji da haina ba ama lei madudi family is the first institution of a child aduna parents sing na angang sing bu sang naina self studies tawon biduna learning loss lehan da bada matheng pangbiu. Manipuri University of Culture and Loba Umang Lai Harauba Music, Thangta, Dance, Tribal Studies, Sankirtan, Theatre gi BS 6 semester gi parikha gi fall ngasi laukthokle. Visual Arts subject VVA 8 semester gi parikha gi fall su laukthokle. Imphal gi LMS Law College thamliba Rapid Action Forcing lokthoknaba college asigi student union na dabi tauri. Mamang sahi June Kumapandat None Jila gi Makwam Marang Sing Railway Substation na Chingling Haibigi Togdokta Mioi Kya Laikidabagi Kumon Thorong ngasi pangtokre Makwam Thawbai Makwam Village Authority amasung Makwam Youth Club na sinduna pangtokpa thorum aduda Singling Khaiba aduda Laikidaba Mioi Sing ingna chingna mapugi Laikol da Lairunaba Thawni Jaki. Northeastern Council gi makada paikatpa scheme Way of Life for Scheduled Caste Farmer of Manipur gi beneficiaries sing khanabagi darkas tharpagi matam July 15 phawa sangdole haina Directorate of Veterinary and Animal Husbandry gi cherolamana hairi. National Sports University Imphal da undergraduate amasung postgraduate course sing da mingchan bagi online registration mathang thagi tara da loirgani haina university asigi register na khangalakli. National Teacher Award amasung State Teacher Award ki damak online self nomination mathang thagi tara manga phawba yagani hari. Director Education S na tokpa cherol amagi matungina yam drabada sahi tara ojagi sinpham da lairaba mioi singna award asigi damak darkas tharpa yagani. DM College of Teacher Education Imphal da academic session lisingani kulumdoi kunmanga da B.Ed course pre-service admission taunaba application thare college asigi principal na tokpa cherol aman hai akuba marol college asigi website gi khangba yagani. Pradhanmantri Narendra Modi na hari shiksha gi lamda tungkoiba thoksil amasung waroisin lobada Bharati University sing malem sinbada miyamna khangba hengalakli. Ngasi Delhi University linkakibgi sama subak kumon thorom loisinbada saruk yaraduna Pradhanmantri nai matamamada Delhi University da supnatigi college ahum lerambadu haujikti college marpudra hena leire mangnai imkumjali singani taramada Bharati University tarani thoi QS World University ranking da salambadu haujikti University nifumanga ranking asida yaure. Aroibada Maruiba Pau Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh Haujimaki Oina Pham Thadopagi Wafam Leite Hari Numinini Khongsata Imphal Thunglakiba Congress Lusingba Rahul Gandhi na ngasi Rajapal Anusaya Uike amadi relief camp ta leiba mioi singa unakre Manipur tholiba irang asina maram oiduna Raja sita thinglakiba internet service makata na numit mangani sangdokle Imphal West Imphal East ki oina hayeng ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawa curfew komtokani amasung Raja sita leiba school sing mahoksagum class haubugi matam mathang thagi nipan natraga makata ba hukum ama thoktrip hawa yeitukle Paulo Jare